Prišavši, krasotna Avet reče Horamu: Kao što stari kazivahu, tko bje simo ili tamo, sad bi gore ili dolje. Ili tako nekako. Reče i okreni se ka vodilji ratnica koje su je oslobodile. Hvala ti, o ženo, tko li ti si i kakav ti naum jest? Što sa Horamom i društvom usmjeraš? Na to će žena posebice snažna značaja, izbrazdana ožiljcima iz ljutih bojeva i odjevena u pripijenu crnu kožnu opravicu, što sjajila se poput 1000 gorskih očiju. Ja Kalvicija sam i vodilja sam Amazonki, moćnih i pogibeljnih ratnica, kostiju lomnih u dušmana. A tko li si ti, o zanosna? Drobhila će na taj upit. Ja Drobhila sam, Sjen i Avet, i u prašume idem pored putene strasti, gdje tijela ću imat i tjelesnoj strasti prepustit ću se trasno i neštedimice. Ostale djevice zažamoriše odobravajući, sve pohotno motreći sputane razbojnike koji su za uzvrat pohotno motrili njih. Osjećaj obilan u pogibelj me gna, ali ne marim. U mene je srce odlučno, jer tijelo želim ljuvena zarad časa. A Horam i krasotna ljepota djevojka, koja je bila druga Amazonka, pogledaši se sve crvenjeć i bljedeć od strasti, što ih je stala obuzimati. U taj čas prozbori Amazonka Kalvicija, popravljajući čizme koje sezahuje do polovice zanosnih snažnih bedara. Ženi muško čeljade samo na teret biva. Koliko gruba i nemušta u njem sve ima. Jer šta će nama taj bazdeći kosmat, lijepa sjeni, te dobro ti zanosna zna i privlačna ti jesi meni. A sebraške djevice kao da je nisu slušale, samo su pogledavale razbojnike s istim udivljenjem s kojim žaba gleda orahe. Pogledi njihovi govorili su više od riječi. Iz toga maknutih sad je čas, da napast sinja prestanu nam bivat. Ljubovat ćemo, između nas ne treba se pritom skrivat, jer slasti nam putene ni najmanje nisu strane, kako li je u tebe ljepoto bez mane. Mladica je sasluša do kraja, pa odvrnu na to. Jest da napas gadna muški svat bit znade, ali meni ljuvena časa bez njega ne imade. Stoga trebaju nam, barem meni, zarad ljubovanja, jer jadno je žiče bez poljubaca i milovanja. I koliko god razbojnici krijumčariše nevoljan loj i mast, ljubav s njima zasigurno velika je slast. To će ljepost na sjen i zamisli se nad lijepo rečenim iz preljepih rumenih joj usana. Shvati ona da besjeda njena uveliko se dojmila djevica. Ljuven čas činio im se daleko privlačniji. Djevice njen govor popratiše klicanjem i prigodnim vezivanjem tiran Kalvicije, koja je prvo s negodovanjem, a kasnije s osmihom neočekivanim popratila taj nagli obrat događaja. Amazonka druga, što zagleda se u Horama, će krasotno javiti. O, Drobhilo divna, dveri očiju otvori nam i pokulja želja dugo su sprezana u srcima i tijelima nam. Ti najbolje znadeš da ženi ljuven čas i strast putena na pameti često bivaju. Udat nam se horaje i sa razbojnicima, sudruzima, po brdima pljačkat namjernike u sreći i veselju. Za otkrića čin kakove nagrade išteš. A Drobhila će na to. Nagrade ne ištem, jer radosti put vaša srca mi gali. Tek put mi pokaži ka sjenitim močvarama i horama razbojnika čuvaj. Djevice sad već mnoge i bivše sa svojim odabranicima otpratiše mladice dijelom puta i radosnim klicanjem je pozdraviše. Ona baci posljednji pogled na njih u cvjetnim livadama proplanaka sebraških i stade se spuštati vrletnim stazama prema glibovitim močvarama.
Kalvicija zamoli jednu od Amazonki da joj zatvori usta maramom, u koju su stavili jednu malu rumenu jabuku i udarile je pokoji puta po čvrstoj stražnjici. Kazuj, Kalvicijo strahotna. Jesi li bila jako loša i pogibeljna? A na to Kalvicija samo zastenje sladostrasno. Razmišljajući o problemu okoliša, Zagloba poseže za donekle čudnim znanstvenim postupkom. Naime, on namjerno ne poseže ni za kakvim znanstvenim instrumentarijem. Neki su to smatrali poprilično ekscentričnim, čak i za Zaglobu, koji je često znao svojim postupcima iznenaditi i samoga sebe, što su neki smatrali bojemskom lepršavošću, a drugi čisto mahnitošću. Galickaja je ustvrdila da se on tu pravi važan i posve mizogino pruža otpor svakoj matrijarhalnoj strukturi, čak i onoj koja, kao što se ima iščitavati iz tog dijela teksta, tu donekle paradoksalno prelazi u vlastitu suprotnost. Goldbergovski ju je tom prilikom zapitao o čemu ona to govori, no kasniji kroničari nisu zabilježili njenu repliku. No, vratimo se mi radije epu. Šapat je noćnih zvukova tajanstveno najavljivao da Drophilu čeka nova pustolovina i da ono najbolje tek dolazi. Tek dolazi? Pa zar ovo dosad dovoljno nije za krhku mi mene i previše? Na to pitanje nije bilo odgovora. Tek je šuštanje lišća ukazivalo na prisustvo noćnog povjetarca, milujući zanosne joj udove. Šuštao joj u skladno i prefino oblikovanu ušku riječi prozračne, kako to samo povjetarac znade. Pod okriljem noći, u Sebraškim brdima prisjećala se Drophila svih časa, što milovaše joj čutila dušu i zanosno tijelo. Sjedne na kamen studenac, tvrd i sur od gorskoga nebitka. Ona odmori zanosne udove, masirajući iste laganim pokretima koji bude čula. Prvo probudi se u njoj čulo mirisa i ona osjeti mirisan lahor koji dolazi s gorskih vrhunaca, donoseći mirise cvijeća i nekošena gorskoga bilja. Potom joj se probudi čulo sluha i kaza joj da već danima nije slušala pažljivo. Pritom mladica pjevnu. U noći tamnoj i na svijeće svjetlu pjeva spokoj ištem u radosnom postojanju i kročim diljem svijeta okrutna i surova, trpeć gnoma i puzolika, adepta i razbojnika. Al kada dođe onaj čas, kad od mesa budem ja, mojoj duši došće spas i bit ću sretna sva. Sklopčavši se podno sure stijene, poput uplašena laneta, ona zaspi predavajući strasno tome osjećaju ljudskoga. San je dolazio lagano, tako da ona tanan prijetok svijesti iz jedne u drugu razinu ne primijeti. U jednom trenu osjeti glad, očut njoj toliko stran, da je s užitkom odvagivala njegov moguć značaj. Kad trubama nebeskim zapjeva mi strug, tad nebitno tko je s kim jest, tko kome je drug, jer zvijer u meni bludi, ko noći mora, hranidbeni jer je čas, blagovat je hora. U ruci mi štita mjed, tječivo u drugoj sviće, duša kamen otrv led. Jadno li si, sitno biće, što objed mi izvjesan si, u potrebi duša kliče. I zakrene vratom životinjici nekoj što putem tada je istom prolazila, usmrtevši je pritom. Odere ju u spoj derača i mesojeda, sve sa slašću usne jagodne oblizujući, a kose vilovite natapaše joj se krvcom toplom i masnom. Dio teksta gdje Drophila što zbog gladi, što zbog magijskog rituala kida i jede neku nedefiniranu životinju, izuzetno zbunjuje znanstvenike. Lipovski taj dio smatra krupnom nedosljednošću u samoj fabuli, vodeći se bestjelesnošću junakinje. Općenito njezina bestjelesnost povremeno biva vrlo dubioznog karaktera, ali Gottman smatra da se tu radi o problemu koji je dublje prirode, vezan uz animističko-šamanističko-teističku religiju toga kraja. Tadašnji žitelji na osnovna pitanja egzistencije nalazili su odgovore u fenomenu koji nije primjećen ni na jednom drugom prostoru. Taj fenomen Gottman naziva religijska demokracija, a očitovao se tako da su vjernici, ne nalazeći odgovore u svojoj bazičnoj religiji,
bez ikakve sankcije mogle dotični odgovor potražiti u magiji ili čak u drugoj religiji. Odmoriši se malo poslije obilata i ukusna obroka, ona će: U brdima Sebreškim, planinama Surim, od nebitka silovita, zadržah se previše. Gdje sve čudan svat jadnu me salijeće, tijele mi nepostojećeg išćuć predano. Sada je časak hitro ka močvarama krenut, letit, bilo što. Jer blagovah lijepo, po srce stavih neznano biće neko, a stru kosenji ne ječi mi većma. Ne kaza to Drophila do kraja, kad je iz mraka sinu svjetlost poput 100 sunaca, a predamnjom okaza se prilika čudnovata izgleda, dugih vlasi upletenih uzicama i maramama raznim. Brada joj je sezala do koljena, prekrivajući krhko i lomno tijelo. Mir njezin bio je takav da je i potok na tren prestao s tokom svojim. Kukci u zraku ostadoše kao smoli jantarnoj zarobljeni. Drophila svikla već na čuda svakojaka, oslovit spodobu glasom umilnim poput pjeva izvorskih najada. Zar jojži ti si, il bogolik netko drugi? Čeljada je nagovori glasom koji zračio je mudrošću, mirom i spokojem kakav se rijetko nalazi u svijetu nazvanom dolinom suza radosnica. Oj samotna Aveti, Ying Pingom sam, tvoja dobra vila, otjelotvorenje misli starih, a o mudrima da ne pričam. Natoče Drophila. Dobra mi vila. Pa ja sama sam sjen Avet i vila. Zar vila dobru vilu posjedovat može? A stvorenje odvrati. Ko što nekad neko dobro kazivaše, sve biti može misli kad se množe, i tuljani kad se množe. Ili tako nekako. Rekla bih da ne, ali eto, slučilo se, jer jesi li pjesnik ili leptir, što li? Kao što mi jednom netko umno govorjaše. Yingping ili vilina dobra vila u epu je prikazana kao tjelesni entitet, što može zavarati, ali samo na razini površnog iščitavanja teksta. Dakako, radi se tu o tipično sebraškom načelu, toliko karakterističnom za mentalitet toga naroda. Yingping zapravo predstavlja princip jedinstva nespojivog, koje je zapravo drugo lice poznatog nam principa o jedinstvu suprotnosti. Marksistički znanstvenik Kutuzov naziva to derivacijom ili nepravom dijalektikom, jer radi se o odnosu dva dualna principa koji u svom suodnosu pružaju obilje mogućnosti za interpretaciju, ali kao i svaki čvrsti teorijski model nisu primjenjive na stvarnom jezičnom materijalu. Tu on pribjegava folklornom elementu svoje metodologije, pa iznosi pomalo neobičnu parabolu. To je kao da od repe stvaraš odnos miša i posija. Zgodno, premda ne baš posve precizno. Giovanelli iz Tirolskog općeg etičkog instituta razvija misao da spekulacije o srži jedinstva nespojivog spadaju u skolastičke rasprave kojima jednom moramo odlučno stati na kraj. Na tragu te svoje misli on problem rješava razumijevajući psihu tadašnjih ljudi toga prostora. Mudro on tvrdi da to spada u njihovu intimu i daljnja rasprava otvara prevelike etičke dileme. Kada su ga upitali kako bi on raskrstio sa skolastikom, on je odgovorio da bi on skolastičke rasprave prvo ignorirao i gradio se da ih nema, a u slučaju da to ne pomogne, on preporuča uporabu nasilja. Kraj 5. epizode. Drophila Nevena Trgovčić. Kalvicija Sandra Rihtar-Dlačić. Vilina dobra vila Ana Marija Abramović. Amazonka Ana Jembrek. Čujemo se za tjedan dana.